My enemies are fighting. Now what's the day? Team Liquor Wives, how many away? Team Liquor Wives, one more ferry. To be a guy also open because of money, because what is Sika? Ashanti Queen Wina, so what I say, we are really way Sika, and now we ever G way, all the Sika or more. All the Sika or more because. Aha Ghana Info TV so open sama trendy social media no eso no hu de no kro dia Ghana Info na mekanfo de amasan Sabrina na ne de nsempa ensem de ensema no kro no bi na ye de eba besum ya dofo ne etiefo nyina na ene video bi eje no home na social media no eso yenko ye ne nkohye bi mbra ne ba ye de adwentre aba beto comment section ho No mo pese omu gumi wo felu gbenu ma se no mo pese omu say odo brani o nyame na chia moka mo ba ye na chia moka o nyame na anemo confusion na ye basa akosi ase wa ba ye no ehuru akosi ase wa ba ye no o de se busia na akosi ase wa ba ye no lumba taso mo ba ye no lumba wataso lumba samai ene Me say, Mubi na mo plan kura. Afede mo ya agide na ready. Na me tia na be ka kire mo say, Similiga wife ni saa kokuru no matete. Senye kom eni sika wo nya dia. Enka da du ndo wu ya ekọ wan ya. Enka asam ye baba ko a waka mienu miensa enko atwa so. Me ka kire mo say, wo mo ya funu di o mbedi na bebre nya aduma. Na mfi say yo kan. What ya sama ayika? Royal Sika wadi be para Sika is wadi be to be a guy also open because of money because what is Sika wo Ashanti Queen Wina so what you say we are really way Sika and na we ekwaji we all the Sika wo mo all the Sika wo because mo apeye mo say o kon ma me ko sia say wa to o mo ba ye di Sika ko yesi ye di Sika ko yesi na Sika no bia wa so o sirim na bi di si dan na bi di bo edan so sa fe de mo ahwe mo fo ya mo tue Sika wo app no so e de ma wo mo on so ma ko hu se de mo ni nyansa on so ma hu se mo ni nyansa asem pa na se enye Sika no bi pa wo kakakra no atwa so me ya asem de bia wo si so na asem ba ko na wo kan ye be ka so ni bi aka ti na die mo hu de ni ngase no aba mo hu ni ngase en ngase en ese mu ngase en mo mu ni ngase akwa aba enti Asante Queen sorry no wo kuku en me de me tana me ko sia se wa na me don se wo to wo nya aduma ekom ana mo de te ho mo sorry e ka se bia mo se o eni na bad dog kra eni bia so mo di ma me ko sia se wa eni lu me abusu afo atem so mo me afunu ne ma what I suppose ka sika mo didi a na ko mo di abaso mo sim o mo didi a ko mo di abaso mo tina de efunu ne bi de bia me ka se nsa no me usra ne takra bafo eni ne takra no na ba me fo enti mo a mo sorry ne ye ka mo me ye nka ye ka mo ye nka enene o mo kasa echi wo mo hore sika ni dire enso mo ka nyina e sika na we kwaje ha ni dollars na we kwaje ha ni dollars eneze mo yes 20 eni so o ne tuko anka sa bren kama amana fa adura no mawu nka wa fa adura no mawu bet mo maye mo mpa ye ma no se nyame ma no mre kakra na de di a kira ye ba no anu odin se wo so wo pa japade na se wo je japade na wo de koma hwan wo de ma hwan that lumba na obaye na japade no ono wo wen o kan asem bi e wo ne nwum se obetima ya ama ne ma children of the future mu tie nwum na mu tie ni ye o so wo ya ama ne ma na se obetima ya ama ne ma ade na won ntimi nyema oma wa ma wiase so be ya ejapade ama oba ho papa no wa ma wiase so be ejapade ama oba o kan se semre ne beso a nyame ma ne nka ne tirima asem kire ne ma ansa na obekwa awako enadie na asi
ama na Calvin maaye no mo ye dede boy ni betisi mu no mahu de asi this is a joke ashase ni nyama beginning mesi we beginning game na ankasa no enam kwamu ba the best shock nipa na nyame ya adomo a Germany te say like bunsam jim ema Ghana for better mo most of them no hu yen salai na yen hwe enkrofo edi akosia se wachi ayi na kan lady Linda adi trade for nko adi trade amobra for nko yes Rikus what you say me catch us say Ashanti Queen wo se preku ne mai 8 mo catch am say boa ne ma me bedi ntro say ne mai 6 on say no so be catch say ne mai 8 and wo me ba kokwa na wa na ka 7 no dey kwa sha na ma na 8 that's not here when me say sa lady no se preku pa ne like ya na nkrofo bi say no no ya na duru ba bia hwede oda mranti hoyi hwede hye ne yam asa odwan furu wansi yekum odwan a na ne furu na yakosam no weight loss why pacho yes yekum odwan na se connected ne yekum odwan na ukuhwe ne furu no agu afikyira na wusoma nsa wo so ano ye twa na esoro no waso ano na ase no ebo hodotwo ayesa mo bodo ntwa no na hye ne yam no wait me trust na Ashanti Queen say ya ma ne preku aduano no wo bebe sa me kura mitimi hu wo dodo adai kura kiti ma kwa ko adai tia wodobroni look at this wait me cassette ya wodobroni hey wodobroni nyankopon me say obi biara o support that the lumba no wodobroni bie ne ho a ne botom ba weda e wa abrabo we mu I swear to God na we mu me si bi mu besre no madi mrantem de ma no besi a obi mama mi fa ma prempe mi refi line up no tata me da sataka family dey kan ma always kan hu prempe kwa the always kan yo me da me nua brema wo sa ma mi prempe we wo enani last week na wo gina yes sister bia ye kon life so frɛ Denise Dimbi didi Denise atem at last ye betu obi betu ugina wo se ma me prempe edie na ntina odobroni dia ye wa we wo sister se wo auntie bi mpancho mu mute Samuel wo si mamcho mu ba me mute mu wan wo sister o se wo auntie bi onya be ma show no onya dementia da dem enu nti ma me peni kwasi ya peni ma me he ba me prempe kwasi ya peni ma me jimi ma me endro mo se wo ye chetu be ya no endro ye se wo pese wo mfa wo nsan wa Ashanti Queen che isro ya ndro kaye o se wo ye chetu na wo pe wo nsa dia wo Ashanti Queen che nti na wo di nechi no ma me prempe ye se wo ye chetu wo chichi nkwala wo area na wo do nsa wo le che me se me ya ta me del for me kwaduro so kwasi ya peni ma me wo ene me ne mo ma me prempe ye se wo ye to che if you are campo and dry ye see mama penny what you call go school no mama the bag show much here no what you mako show them now don't say wo che or mo che mama penny toto hey Ghana police me fremo mombra mama be friend mama prempo she Kumasi baby call go school no what you o mo de nsa e hye o mo che si am penny mama o be frɛ your friend saying Denise din o ko frɛ Denise din obi a wo lawyer moa no afa ikonja unye adwuma bedi wa kwasi ampeni na wa fa ikonja kosi lawyer kusi office lawyer kusi wa friend and other clients are friend no na wo record no wa record lawyer kusi ensema enfama me akosha se wa ho lawyer kusi braha for wo sure tintin no kotena ye nyanga wanante me fa braha ajeta lawyer kusi me si for wo kwati na ye tintintin braha so be diska obedaji lawyer kusi ma me no yeso obetena wo nkyenya even other client insem
wa record you from A to Z in order come on mom say so you mistake no tun fi asem nim na dachi we so be kan plan say maame na pass certificate na ye papa be release wo ni client conversations sa oni omo bo nyina me catch your lawyer kusi ubedasi ubedisi ka ubedaji say me catch you say you say fi asem we say me catch you lawyer kusi maame no asem ba kususu eda ho ne say omo say wo afre na ono ahye da afre wo a ono wo bo nkomo no ebia o mama say na esi lawyer kusi de na ekoso no no de nipa be ye 55 eda phone no so omuti Atakua prempena prempena mami prempena yesi ofre lawyer kusi a no wa sheda na lawyer ya mami na semi inti den na eko mpaucho den na nimpa 55 na eda line no so nimpa baku 55 no last line 18 lawyer kusi me kachira wo say me ba wo nche be kachira wo say lawyer kusi wakasa na sia na omode wo certificate mom wo sa de aye adwuma bio adwuma ya wakwa akoji ubada si ubediska ubedaji na kama enka eya friend say ayrepadi ya nka jijigu jijidi sa mas na yebu wo side ko se ho na koko law na ukoye ho na oba beji asem na me see Baba Jema Chambers omuye one of the biggest lawyers in Ghana in chombe gu enimu ase na ukoji sika lawyer kusi mu record nkoma lawyer kusi bro nuaba menya asem ama lawyer kusi bra me say sister na yo bet na wo nche wo office no wa record you finfnam lawyer kusi obi nse ni lawyer kusi ni ma kuya prempe ma me ne friend prempe na nanimu amu ano o pekla de ne sa wo yere twe lawyer kusi me say ma kuya prempe no onu na yo ba wo office wo sa ma me no betina ho a so te won che na so frɛ wo client for no we discuss here tem last time kwa wo frɛ Kennedy Japan wa record mu nyina aka me na me ka kyerɛ wo enti lawyer kusi ma me ne start na siu no wa record do finfnam da bra shanti kwene kuya prempe ma kuya prempe record do finfnam wa record from A to Z asema enye na asema informa makosu ase wa ho wa wo personal nkombo wa betina wo nche se maame papa oye beifu ankasa oye atitintem oye maame peni jenjen kwasi ampeni wotu eni esi odobro ni lumbamba me se wo maame we me minu wache papa kwasi ampeni me se fa be waso miss mami no tell you fa be waso maame me se me didi ata me se fa be waso yeso ye dro me se me del fa be waso ni ehun beye to beye kwasi ampeni maame me sirawo lawyer kusi last time o girlfriend bi frɛ wo maame na record di so girl no tu nyina agbe ayekpala ntwom kodo say your friend say jiba ni nyina sister ya record you e dey brush anto kwem o yiri be dawa kan o yiri o sa be dawa kan sister ni betna won beti asemu no wa for recorder dey ato ho the phone back no dey ato no dey record you o wie so na se o fra wa no hyeda na sika no dey ma onia no dey to lawyer kusi gift no dey ma onia no dey to wa adwen wa record you asay a friend in 55 na eja life no matie o girlfriend and to aye ntwum na no so o Pedro dey aye no ni nyina wa record dey akoma mo kwasiya man prempe kwasiya mpeni chimi maame mesi mo mpeni from mo backbone endra ye de mo nyina mo din abreme wo your friend say wo maame toton wo ko ye wadan for ba eche wo bu we yase mesi wadan for ba eche wo maame toton wadan for ba che wo ebo funfnam ebo de wanim twitwi bin mu kwasiya mpeni anwate group odobro ni wo backdo mami fun penifo a mo ya no ayete se mo nkan so sa na mati group e wo odobro ni wo backdo mami toton wenu fo atie egu wati obi akoye your friend so akoye your friend say Tommy tag e mo mu ebu he corner doctor no for your phone santale mo mami toton me si corner mami doctor no san for your phone why no ko he why no you say dwani ma wo si sa agaw
wo sisa ka o mami tototonton wo sisa ka wo nufu se we preko wati we nufu se preko mami tototonton kwa siampen mi hudin wa listim tina mati about say wonwa say get your fin na de na obo medin me hudin wa listim udin wa listim mami tototonton kwa siampen ya mami fun penfo mu mati group ama odoboni abo mo ba wo ye mu ba na mati me catch you say jiga undo no nja free. Me na me so say jiga on you so number twem to no nja free. Mami to tonton. Me say ba o jina ho mami. Mami ya no kwa onye TikTok ya mami onam ho mi. Oya TikTok fine. Che wa shoe. Hey, mama, next time for the nim chibinum. Mama, next time for the nim for chibinim. Mama, next time oba obi ma bunankasa. Mama, me say woni mo ho me mboutin. Mama, me say next time oba bone mami ankasa. Next time no fu no twi. Mama, next time mami chow ni yefun ye twa ye. Ni skin no ye twitwa. Nti onam ho no ye twitwa na eyi. Nti next time for wo sahye na ya so chepe ne yemu suru nyina behwe egu. Mami tototon to kwasi ampeni. Jimi mami. Why so biom? Why na oba? Why na biom? Edi ni misi mo doso. Mo list na begu me na so. Mo back door for no. Mami we mitimi mpo ni di wada. Aso ye sofo. I mean hey, na why na oba? wane mami tototonton na ye hu ni pakro ada Your friend say Franklina. Franklina evi. Franklina julo kwakwe. Franklina ye fre wo wia nkofo sika. Nkofo sika wo wia Franklina kwasia tototon. Chin ton chabo kai. Kwasia. Uko sika ba bedi wodi ni ku atem. Kwasia mpenu nya be mada ho anka ni. Ukun kwatete se we pencil what kwasia peni mame. Me se mo won. Dwuma bre. He enkomata bra ha sei. Enkomata me se bra ha sei. Me se di obi ankan me na meka. Me mo group mo si mo list na beda me nice. Mo list na beda me nice. Ebi mo ame mbo mo di nkoso mo gimi dada. Ba mutu na wa mo se mo ye mame fo mpenifo bi na. Mo ye mo agi se mo tufu bi. Aye te se mo ye tufu obi mo buto he. Enkomata fa ukun bra na yenhwe. Enkomata fa ukun bra na fa bra na yenhwe. Me si na me bu papa sana unim nyansa. Utina wa ite se wo kebisa na wu ma mi peni toto. Wo se wo bonya menyo. Enta me ntie Ghana gospel no. Me foreign gospel mo wa tattoo no ma pierce na. Omu ni mo wi na mo gba gospel no mo na me tie mu. Na sama mi we patapa bo wan kona ba akukọ de sidan. Unkwa onyum so ya musician me tie onyum da. Patapa obo onyum ba akupe wan kona obia ni patapa. Wo se wo ya musician wo to gospel ya tie onyum da. O voice na se to nyum na ye ntie o voice ni masa me si patapa bo wan kona kwa Ghana obia ni wo so ye gospel musician. Hwana na onimu. Me si hwana na onimu. Enkomota why no onimu wanu fi wati wanu fi odobroni. You want no fear do broni hu. You want no fear do broni hu. Me kana achiraw. Enkomata. You want no what group we chire. What group we chire na kan wo no mo information. Wo no mo chire mo de omo beka. Omo ni shika kran na waye so omo beka. Enkola esi omo bejai group no akofra omo. Asesi omo ntem. So omo san beje. For when me bra na beka asem no kwasi ampeni jimi. Hey, keke ni yeye momra. Keke ni yeye msi momra. Timliga. Keke ni yeye simu ya nkwasiafuo. Omu simu nyina mu ye jimi. Na maame ni mu humfo mfaso a oma ye book, oma ye boxes, oma ye spaghetti, oma ye nyama bebre mu kwa mkota pie gwa Amazon. Omu ton papa. Maame akosia se wase menka chem se mu nyina mu ye nkwasiafuo no machusu keke ni yeye. Keke ni yeye. Me wia mun come page. Yeye na order hono. Fine sister bi. Yeye na order hono. E fine sister bi. Yeye na order hono. Omo si mu agimi. Keke ni yeye se mu yankwasiafo. E ma menkyira mu. E na omo de dwuma na akoye baako. Omo si mu ye so omo be chichi mu atum. Kwasiafo wu keke. Wu keke oba uche. Uche dan ko fofon so. Na bi. Eni yeye. Hey yeye. Uche edan ko fofon so. Uche dan ko fofon so. Kona ko yi ko siampeni odobroni asoma mu. Me se odobroni asoma mu. Odobroni wasoma mu ana.
o se munja me se minimum me se munja odobro ni din minimum wa hase wo yeye wo twa aye pofun wa na sa na senya atwa yeye sedru sisi akoye ma ne twa ye kakraka ina o shedro sa na ne twa ye pofun no di embama ewa ha o di CV mema wo UK akwasi yampeni yeye wo se me hu achi kwan kwasi yampeni yeye me hu achi kwan kwasi yampeni ye di wa bo he joma no abodamo ewifo ni bo mumjani o he obi afa ni sikansie obi afa ni sikansie jomana julo kakwe jomana julo kakwe jomana julo kakwe evi for $20,000 plus ne bra kwasi yampeni jomana kwasi yampeni keke ni yeye ni kwasi yampeni mesi monfa sikanimbra monfa sikanimbra say your friend is obatiwa abeti tim liga no abron di nanim atwitwi fom amba Ghana bio na mu makwaku contract he makojo contract amu ji sikedi na wo akwese se wade wo he enkoma tamase aba osubio wona mukofa ankola no back door ena mu di nkola mba mienu ani mu fa anko Calvin so mu ye mba mu frɛ Calvin mesi mu ye mba mu frɛ Calvin mu ye mba mu si mu tura cha mu frɛ Calvin adenti da mu ti mu akɔ frɛ nkola we ena mu mpeni 40 sɛ wo ma me sɔfo da ka mu sɛ me tibi mbɔ odin wo ma me sɔfo me tibi mbɔ odin because chale or the identity baba outside I mean, not the identity baba outside intia. Kwasi yampeni ka phone baba mudin. Hey. Anata vilele sana ati. Me catch now. Uma me nkan wasem. Me nim say wo yesa. What shocking me? Whoa, what shocking me? Kwasi my identity baba outside obinjaso. If you are what goodness. God Sister me ya di ebe mo bi kasa na be musifia. okay, E ma me nkasa bie. Tempem kasa. Daddy Lumba ex-wife akusua se wa nya atwom. E pa cho nya aso tie mi ha. Me pa cho akusua se wa shindra Daddy Lumba ex-wife onkrama mienu ba ji shefo omokon. Enche bi ebeduru so me se ma me wo beka wanu mu asem. Ekuna ntoma na wufura no me nti ase o ma me no kura me nti na se. Sankwasiafo we di tro. Ba mo ho no obidi nkwasiasema we don't need the person. Na ma me utie. Obi obedi nkwasiasema akosua se wa ho we don't need the person. Ye hia ne mo kura. O nyansa nka nyansa no or support from the beginning. So as at now no e dey na wo be ye. We don't need any tokwa na ke apata omumie na so mbeka because omu person you crucify odobroni e di odobroni akonnoro so. Sasabi akola no bibi nto ne maso e de tractor ne so simi 40 legal wife so ya na mu di akosua se wa matem mu defend na mu di ne matem me si akosua se wa ma sabi ka frach akosua se Daddy Lumba eswap na so ni mani nya Daddy Lumba manyina num nyansa se team legal wife na from A to Z kwasiafo mu num nyansa kwasiafo hwe Israel asa inoma Israel we funa to say inoma oto chia yesa mankuo ate wa asante kwe bra na wana minka sam chiro wo de me no Germany ame maka me so wo de me hia no abatwade bebre wanja kokonsane tro na wudi na uhie me bufu too much say me ka chiro say go back to your normal life na wo ye na jai say ye trotro ma ye so obi manage wo o manage wo hwe ana say wo tuum wo ba ne ye trotro nsam ma say be beka eti ya ma me hwe so ahia na makoti kwasi ampani girl kwasi ampafo say ye tie koma akosua se wa san kodite lion nation emu ate Asante Queen listen bra na me nkasa nche sister penny ni me o ma me ni me wo titi mu 100 million times ebegu wo beka wanu mu asem a kire wiase nyina se ye mpa odobro ni chew wo wie nso a ye de wakotum 3 months kwasi afo ha Kevin bra na mu say mi wa Germany ya sa odobro sankrofo mu twatroto so a frame na me fon ko Asante Queen fie ate simifo amonum kankan mo sori ya mo ntwitwu mu se na batena se na mo di obi atem all in the name se sika mo bedi entie anza mu na mo to ada ho ye ka kire mo se mu bottom
ye come say that bi ye defend Marcus ya mentia unko ama mo ho kwasia fa kwakoji agia for resika na wo agia for re usi mu senti no kre enya wo business partner ni niama na emom unkrodo no ya ko me refi Amanda me wi amede beba Amanda hit Amanda kwasia mpani tesa wo na wo ya connection man crofo si ntwe sika medi crofo papa bi atem sadie we Ghana fo suane we si ya Jessica di obi atem na me de bia me ka me say this one na oni Facebook me matena ho ya bloggers da edie na nsi bloggers ntam he mo chichire mo pa mo fe nkọ sha ase ebepie kwasia foi eno tina eba na yetumofo nyan team legal wife for e kan team legal wife for de o mo de mbedi atabo enkrasefo mo numu afu team legal wife for mo numu afu sakwaye brentu mo ate enyan ma hwemani ma mo de da ho wo asante ko be fe obi oprega ata me fra petre ukon sinse osintawiye ukon sinse osintawiye betu obi badi so oprega na wo hwana oprese o petre ba na se o ubotom ne mu de madwen fi e me pese didi odobro no me say daddy lumba yiro odobro ni ohun nya misra daddy lumba yiro odobro ni ansa na daddy lumba o be fra asase so obi a wakasa tia kola no bia o be tia so ka come to me sooner or later akosia say why are you preparing to say wonu masem why you fun hosa no ate waka wanu abia so no me de bia meka me si me ndu atam aboa ne kwasia na mum nya twom de maame uye bi class 1 nya twom promise eni akosia say wa shindra maame ei uye nya twom ye beka kiro kan ko yin sa ntumatuntum na ufra kire hwan na de luma pa wani so ho no mo na de lumba de we mu hyase o ma warning akosia o ma warning shindla ukuma warning upese mu fuma odobroni abusuafo fele say adani ma ye bako worry daddy lumba enso mo feel guilty da e na beto mo na so no me say next month ye ntuma tuntum na frodo broni so ekunum die ni wadi awie na bia be ka team legal wife team odo broni fro na so omom kasa ma no omom ye short video omom de anwum na pampa no crash fly asante ku crash ni aya na me bold obi kan sa na me bold ni do because wo Germany ya da ko mehia wani wani so amane atentam na so odi me to form a me ni asase ka me sorry me so me de to form a asase no so me sorry shimi guy tuwo jana e de obi pa me kwasiafo manager no manage u hwe sa Bugatti bi ne ete o non ko pese o manage u hwe sika bia modi wo in the name of daddy lumba din hu no mo be fia from anum ene mo ase no mutru mo kan no motis me say motis obi biara okanda de lumba sem obi biara wo kan odobro akosia se wo kasa ma no ja na dwen fi sika nti hweda de lumba ho ni wo achi hwede monyam ho me say ni nyina ba dwiri agu me say ade bia monya oda de lumba ade bia obi di achem no mo ba fi ewo manum one by one because that de lumba odi bem akosia se wa odi fo ma me kan nsam yenu hye ni dabri fam se me twa ma mi kwa na maba obai na watwima hu ni body language obai se oba be ni ku ni ex husband na wu enti obechia ni current daddy lumba current wife odobroni ana Georgina ye ni nankiti sa amenkrio Georgina wo ye ni nankiti sa amenkrio si ye nto enwom frɛ no na ompia akosia se wa se ma japade we mo akosia se wa daddy lumba mo japade o manyina anum so papa jawo o manyina no so jawo papa sai se Mucho enkrabo we me de ma odobroni nkofo me kana akirem wo a wonim se asem na ekoso no ye de nsem bi fa wo so no because ade bi abeto me gate ano a me kase tese an odobroni nkofo bi involve yom be yi hu ano ye de bechew be yi hu ano ye de bechew because no mo ye madam fu samansa you were friends before odobroni sembaye ensem bia fefa akofo odobroni fo bi na so nkofo we omo dane omo no ma be yi ahyew menua be yi hu ano because ensem bi no be yi hu ano ye de bechew because nkofo o betimi ama lock ato so eno na meba Amanda meti ye woni agya for real won hye da nye cool mi wo one day na mi hu say
Amanda e posti aja for real. Ne nyom. Ode ne nyom na we posti na odidi asa na be say asemi de ye me nan kakra. E krafo we die. Enka eye den ena omo be ya dan fofo. Anche mi she na je we so akon shop no ma ya dan fofo. Na Amanda wo kwa kotue sika. Ama haja for real. Say yama make bi mano. But we ye ka odo boni asem ukofa wo kwasi ya marriage certificate ni beto snap ehun. Ukofa wo marriage certificate na cheso hu se aware ye. Na so obedi obi kun echi. Oh no odi obi kun echi. Na ni kun je no ye di nani na ye be ke bi ama na wokoku chesika se ye be di ne yiri nani. But wo de ma me akushe se wade wo protect no wo. Wo ye kwase pi o tweda hokofa. Porn up. Pamcho monko. X muko Xa. Mumbo mumbo woni tweda ho Amanda tweda ho. Pornhub eda ho. Muko SSX video eda ho. Muko gala link video eda ho. Munim so a mesra mo Telegram SS ana obode aka ho. SX videos. Mesra mo muko eyi Telegram so a egu ho. Odi we odi wo bona sisei. Odi wo bona sisei. Kwasi ampeni ojo bro ni je wo hie chi se yengu ta. O fa na yo. Ola ye be. Ono so kan ho papa o kan ho epitai. O no problem no mo kan. Etu ono kwa de men no mo kan. No bo no. Germany mo Ola ene nye. Ma sika sabra wala no me. Ola ene nye yo mate. Me yo kenya mate as. Mesra mo Amanda se yengu odobo ni mu na se wo wanka se we gu nwu ani mu ase. Wo na be ma wo de ne tisesi a. Utimi ka se ne be ma ye te se pencil. Utimi ka se ondi wo ma ho abada. Usanso ka se ema wo ba be ma o ti Germany sesi a me no kasa. Usu hu o ba be ma nanimu a na ye se fosika wo ne wu because ne papa ho ye wehin. Amanda kwa siampenie, Amanda tutu ni, Amanda bedri tei, Amanda gala girl, Amanda black star footballer so me di we jawo kwa siampenie Amanda. Wo hye kire ene ye ngu odobro ni anim ase. Edu aja for kwa siampenie tutu. Jail girl, your friend is saying ex convict e jibalawo aja for you de. We ko tue sika se ye meka bi man. Na wo kra eniama kwe. Wo ye krasi ni wati. Niama kwe. Obema te say won say mema na omusi so oba bia mpe omu no won say onya asika no ma oje say wenya girl ama anka aja for real the one of an serious Accra aja for real Accra street no so mpamcho mu meet mu ebe mamu ndu meja mu meet mu why name of day mu meet mu why is the fia meet mu me mame me say nanka hwana e na obefa aja for real street me say Accra no road no so no ye yegu ho ye ne omo ana egu abema bia ni niama kwe yesro papa niama kwe almost sre papa because Accra why no fa aja for real serious girl obe waste sika wano haja for real why no be fa aja for real obe waste sika e wono ho hwana haja for real choba sanka to nkola nkitinkiti na edi na se agro haja for real enunti haja wo Amanda kwasi ampeni mame mbo site ni mambio mo fa mo pen na mo chocho SX videos Pornhub Ghana link PWS hub mbo ni nyina bibia ha be kan bia mbo ni nyina hihye ho mo be kono na twa na ye pofun mo be kono na twa na ye pofun da ho o de ade wom so kwasi ampeni ukra ya worry Amanda be ka che Ghana fo e de na kempo de yo be kan ya njo Bye Joe. Bra yeah beji wo Amanda. Bra yeah beji wo. Ageta obaba fanti ageta. Ye jasha wo fo. Yes, mo kwasi ampeni Amanda. Bra yeah bejo. Bra na yeah bejo. Ye beji say wo di weni bre. Akwakọ wi odobro ni so. Odobro ni nya ohwe na wo otimi tue sika. Aka wo ka group no. Oka Amanda kwasi ampeni na wo na order line no so. Amanda, yes, you marriage certificate, so ba bien in yaso na yenhwe. Wo dikam pon atem.
Etna kempo aye to say John wa ye toy. Usuro say kempo be down to push you no the speed. Kempo say da na wada. Uminim we anka tese wada ne abrewa. Wada ne abrewa. We go cry ma won shebi. Hey, we go cry papa ma won shebi. Papa ya da ne old woman by force because the odi ya the last no fa nche wo. Ne kwat na wodi na tem no fa nche wo. Won say obedina. Ya wade bi. Aya mema na omukotu sha na omuto. Ukotu sha ade na ye de she would be she aya ne kote so de be she obema hu tell say obema na ye kese eye we bi aya ne kese nti so obema sha would be she obema hu to she obema hu a A male sex strength. yes would be she da bia se ba ko na ye kote no da bi we ye de she bema na nkasa hu o ma ne ti say I can who be I tell rubber no you the share. yes and no and they say ye did you kwasi ampe na isa ring yeah kwasi ampe ni Amanda wo oba ti say wo hey wo oba ti say wo we di bema si atem no wase abewa unsu won we di bema de ne bema di natem be ade abema chini so de ne bema ebe di natem no wie waka say o ene o bema so na say untimi di mi bema no ho ate akọ she sisi ati ne ye wo ti sabele ashele mama eni pa so ye fok kwasi ampeni ba Amanda kwasi ampeni se ukotue sika na niama kwa ni yele ode na bre oba ode na bre na wakokotue sika se yemba megu nanimu ase na wo so waji obi kuntena ho waji obi kuntena na odo boni die wo ton ni man se yendi na tem Amanda kwasi ampeni fa wo wo chana do ko fa be fi me phone so Amanda be you trying to me phone so at this space bra na be you channel every me phone so at this space be you check every me phone so Amanda at this space for me phone so cause see am penny che senior footballers me see odi otimi che Black Stars fi nyom kote omo kote so ene the other na you din fele DJ HSE na box boy see you ko trainer na ge ya kote ten che ho omo kote so omo die swa na boy tita ge tita echiri ho no o measure na so no ne efi akwa na ho na so no ne efi akwa na ho na so no ne efi akwa na ehye ho so na obi nso nkasa bi na obi ankasa no wasa afa So mema na mo wa ha say no me pacho dia ataka ye no ma mo hu bi dia no me se me ton bi white no link me up ai me ton mema dia ni bi aha ti link me up why ene mo mo kotu so mo nkoto mbacho wa na ko efia Adwoa di na so boni o sesi e udi hu dwa efia o bekasa na anana na nkasa na nakasa me pa cha ma menka kakra bi mfa abrewa no a wa mu ne ho na obedidi akwala ketua na me pa cha abrewa ni de mrantie hin ne se mi anidi na tem wai nti wo de ka bi fa na tem aha ya da mo ye tuo na ba ko sha atare no mate abro de jano Denise ya eye kromfo no ono so nya abrewa sa enuanom baba ye besin ahia biomu ai o chena ye besin atua so de o se Denise eye kromfo no ne so na meba o hwe nyame anim se akola na obedi ne papa agapade achi ya kromfo no ne kro no a woye no ene de ya wohe de pe kromfo wom de asanka ya akosia sewa ene de pe kromfo wom de asanka ya akosia sewa ene de kromfo wom de asanka ya akosia sewa Aaron why wahu susuam pa se akola ketua a ono ne papa wu ahwe no de na to ne maame ya to bedi kwa a ono ne papa wu ahwe no de na to ne maame me pa cha wa shada munsi no pasiato wato ne maame bedi no peso o kire se ses ene se maame amesa na wudidi na tamo se wudidi akola na tema ene amesa na wudi na tem bebreba amoaye enti mo meye ensem huna modia beto sabre enti mo meye akola no so de ya ne de watamu sade amuse musisi musa belaba no ono kura de she is more than a belaba
ahoya ena yemo na yemo se ya wo ne nkyɛn enti bi alumba onfi no ebi a wonhwɛ no ebi akola na nkasa nso ma ne ho kwan e ma de papa ne peso odi ni duru wonru monim na agu ase ba bi akola na kodru mi tie wo audio ba akwa wo kire ne nwuma ene wo adwuma we adwuma na akola na wura mu ni nyina UK ha eye adwuma kese ena akola na ye mu adwuma eye adwuma kese if KPMG mu nyina akola wo ya trema ye adwuma wo how na say maame wo ya sapon ene de wonye adai ye kai ayesa wo nananom wo mantimi anko school ni bi enru ba bi akola wo ya enti ahoya nso ye bayi o ahoya eye bayi enti munyan na mwa mo ba bi ankola ne di wo mani ahwe no ehwa na wo mu ko sa wonti ase a beda na woni mi enhwa de so betimi a na mo de mo ntwen se de lumba ama ne se kan so no wo betwam wogu sesere no enim guase wo ya ma sha ase no enru ba bia afei na ebeye de na mo huna mane de beto mo no emaaye de beto mo maayo na enkosi da akosi ase wa be bie na no apa makasa mpa meni lumba ni ye ni aware bia no eda no na mo behu se loko ye je sama sai na magimi aboda mapira sada no e na mo behu se de ete susu ampa ne ampa sasenka maame no owa aware no ne papa ne ware no a wogina ka se lumba wa yodo ka okunu ho asema wo se wa yodo wa wie oni hwe a woka afa ne ho kire se oni ni aware bia so oni ne wa aware a anka niema ne subai oyi adi no anka onyi se subai na dida sa aware ho empo na abufuo bi na hye ne mu kra na anka wonya de waye ebinsi da ba bia me manyina beduri no mi hu bi na mente bi mpani nsem da nanso akosia de ene obrempoma ahwa masade we akoso katel matna Germany ahyehye ansa na moba mokọ Ghana kra enye se bi ho na mokọ hyehye no mo hyehye akosia me enko na kwaginem me ntimi nyinam eni anim ntibe ginam na me nyina wachi na kwagye agapade na me nya bi mo hwea beti enkwan ni ho mo hwea beti de enkwan ni ho samosi lumba agapade de amontwe se obomudi wo mudi a monsa beka na se wa amomudi a modana mo so ho dae a montemoni na ye dobroni obapa atabroni okrufi yankopon onhyiraw da bia ye be hyiraw se de okunu hyiraw ansa na wo kono da bia ye be hyiraw hyiraw asefo nyina oba utumi tsena be ma ho se de wotie bia no eka wano tum wo ne yare ho anka mafu yi bia anka ye de bekọ akodi nkomo na empodura nwumra ye dwane agya beman se fie no so ye de na tena dan foforom ne yenso ye tena foforom nanso wa anya okunu sa enti awurade a wo hyira obi antime no me no omfa ni hyira ewu maso yo be ye bia awurade man ni de wo hwe awurade mfa nhyɛ wo Yesu Kristo di mu awurade nhyira wo na wasefo nyina abosua obi nso nkasa bi Yo, ajwa, ho. Ai me wa hamwa me kasa kakra. Ni flow ni. Entra de na ekoso app is no. Me na eye me ya. Na saye me mobo. Because se wo asante pe no ti wono me na se wo mfa won sa wo na wo se wo tifie 1 year ni. Na se wo nya adwuma na wo luti nkofo. Na se wo nya boss. Thanks to this. Wo nya boss bundle.
Unya boss now be di odo bro. On TV, on YouTube. You're also a dedicated viewer of GH Police Television. Big shout outs going out to you. And big shout outs going out to